Rwanda ni igihugu gituwe n'abaturage benshi ugereranyije n'ubunini bwacyo. Ni igihugu cy'imisozi igihumbi bitewe n'uko gifite ubuso bugizwe ahanini n'imisozi n'udusozi duteye neza. U Rwanda ruherereye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, mu kirere cyiza gihuje ubushyuhe n'ubukonje. Iyi ni Hodari Empire. Naho iki ni ikiganiro zaba itarabonwa, bityo usabwa kuyibyaza umusaruro. Ndagusaba gukomeza gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ubane natwe no mu bindi biganiro. Ubu ukaba ugiye kubona nange Uwimana Damien Hodari. Muhaye ikaze. Umujyi wa Kigali urimo kugenda uhindura isura ku rwego mpuzamahanga, urushaho kuba mwiza binyuze mu mishinga minini y'iterambere, aho imwe muri iyo mishinga yagezweho n'indi ikaba ikirimo gushyirwa mu bikorwa. Nibyo urakoze kunyemerera. Ubu tukaba tugiye kurebera hamwe imishinga igera ku 8 muri iyo mishinga dusangamo inyubako ndende, amasoko agezweho, ibibuga by'imikino, byose bigamije kubungabunga ibidukikije. Umurabyo ku mwanya wa mbere turahasanga Kigali Innovation City KIC. Uyu ni umushinga uteganyirijwe kuzabyara miliyoni 150 z'amadolari mu byoherezwa hanze mu by'ikoranabuhanga ndetse no guha akazi abarenga 50,000. Naho ku mwanya wa kabiri tukahasanga Kigali Green Complex KGC. Mu mujyi rwagati mu cyanya cy'ubucuruzi bwa Kigali, hagati ya Kigali Convention Center House Minisiteri y'Ubutabera, niyo dusanga inyubako nziza y'agatangazwa izwi nka Kigali Green Complex KGC. Iyi ikaba inyubako iri kuzamurwa ndetse ikazaba n'inyubako ndende kurusha izindi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose. Ni inyubako izaba igeretse inshuro 29. Si ibyo gusa, kuko izaba igizwe n'amagorofa 6 yo munsi y'ubutaka. Ibyo bivuze ko izaba igeretse inshuro 35 gusa. Yitezweho ko izatanga ibyumba by'ibiro, ubucuruzi, amabanki ndetse n'ibyumba byo guparikaho imodoka 430. Kugeza kuri ubu ingingo y'imari izakoreshwamo n'iratangazwa. Bikaba byitezweho ko imirimo yo kubaka inyubako izaba irangiye mu mpera z'umwaka wa 2027. Inzovu Mall niyo dusanga ku mwanya wa gatatu. Inzovu Mall isoko rigezweho. Iri rikaba isoko riri kubaka ku Kimihurura imbere ya Parama, imbere y'inteko nshinga amategeko, aho byitezweho ko rizuzura ritwaye akayabo ka miliyoni 68 z'amadolari y'Amerika, angana hagati ya miliyoni 80 na 81 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibikorwa byo kurangiza kubaka iri soko bizarangirana n'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2025. Kindi wamenya, ni isoko ryitezweho kuzazamura ubukerarugendo, amasoko agezweho ndetse no gutanga akazi ku rwego mpuzamahanga. Nyabarongo kabiri Multipurpose Dam niyo dusanga ku mwanya wa 4. Mu mwaka wa 2021 mu karere ka Nyarugenge ndetse no mu gace gato ka Shorongi ho mu karere ka Rulindo nibwo hatangijwe ishigwa mu bikorwa ry'iyubakwa by'umuyoboro w'amazi byitezweho gutanga megawatt 44.5 z'ingufu z'amashanyarazi, ndetse n'ikidamu kinini cyane cyo kuzuhira imyaka ku buso bwa hegitari 20,000, aho uyu mushinga uzuzuye utwaye akayabo ka miliyoni 218, ndetse n'ikidamu kinini cyane cyo kuhira imyaka ku buso bwa hegitari 20,000, aho uyu mushinga uzaba wararangiye kubakwa hagati y'umwaka wa 2025 ndetse na 2027. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzuzura utwaye akayabo ka miliyoni 218 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya wa gatanu tuhasanga Equity Twin Tower hagati ya Sirihuru na Ecobank. Niho dusanga uyu mushinga ugizwe n'inyubako ebyiri z'ubucuruzi ndetse n'ibiro, aho yuzuye yitwaye hafi gato ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Izi nyubako zatangiye kubakwa mu mwaka wa 2022, aho itangira y'uyu mwaka wa 2025 byari ku kigero cya 60%. Umwanya wa gatandatu tuhasanga projet Ramba Hill Project, umurenge wa Kacyiru ho mu karere ka Gasabo. Iyi ikaba ari umushinga w'inyubako ndende, ukaba uzuzura utwaye akayabo ka miliyoni 80 z'amadolari y'Abanyamerika, ahwanye na miliyari 115 y'amafaranga y'u Rwanda, aho uzarushaho kuzamura imigaragarire y'umujyi wa Kigali. Umwanya wa karindwi tuhasanga Kigali Centralized Sewage System.
umujyi wa Kigali ukomeje kurushaho kwita ku kunoza isuku binyuze mu kuyungurura amazi yanduye binyujije mu mushinga wa Kigali Centralized Sewage System, ukazubakwamo imiyoboro y'ayo mazi yanduye, aho biteganyijwe gusukura metero kibe imwe ku munsi y'amazi yanduye. Ishyirwa mu bikorwa ku kubaka imiyoboro byatangiye mu mwaka wa 2023, aho biteganyijwe kuzarangira mu mwaka wa 2026. Naho ku mwanya wa nyuma tuhasanga Modern Ndobarandi Fill, umushinga ugamije guhangana n'umwanda hasukurwa ibidukikije mu mujyi wa Kigali binyuze mu gufatanya n'amakampani ashinzwe gukora amasuku muri Kigali. Ibi byose bigamije kuvugurura amazi no gutandukanya imyanda. Tugana ku musozi, imishinga y'iterambere si y'amazu gusa cyangwa ibikorwa by'imyidagaduro, ahubwo ni intambwe ikomeje kugaragaza urugendo rwa Kigali ndetse n'u Rwanda muri rusange ku kuba umujyi w'icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga.